Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ala, agkape-kapay Karol, tanay, nalamot ditoy. Saan akas ijay lugar ang naggapuan ta nakapudpudot, oray kastoy amalaman. Ay, naulawak iti biyahe, manang. Gagangay taitakalaan manan ang biyahe. Ala, agkape-kapay. Agmerienda ka pay laang ta inakagluto. Wan manang. No makainanaka kan makameryendakan, sumarunukan to ija kusina, tatulungan na kang agluto. Wan manang. Mangan kalata Karol, di kagbabain ka ni manong mo Arman. Awan ti rumbang apagbainam kanya, Karol. Wan manong. Apay no si kalangan ti agbantay kadagiti duwa nga anak mi, Karol. Tangdanan da ka, di kagdanag. Kasta kumamot ti ibagak Karol. Ngamin, stay out di agaw awer kadakwada. Umay iti agsapa, kat agawid no kasta si mangpot kamin manipod trabaho. O sige, sa bagay. Awan pa'y mo't na sa pulak apanggadan niti lugaryo. Ay, agyamanak no kasta Karol. Ikanda kay tidakkel asweldom. Wen, basta ti kayat mi, maiwanam dagiti kakaanakam. Agtawon dala iti upat kandwa, iso asika ti kasapulan mi. Wen manang, manong. Sige, umanugo ta. Naimbag kayo pa'y manang, tanagdaktul day ti balayo. Ngamje balay tayo iti probinsya, basit. Tawid da ito'y ni Arman ka dagiti nagannak na. Adada iti Manila, iso ada kami di ang nanaad dito'y. Ay, kastagayam. Idi pa'y laang ay bagbagakkan ka nga umay kalaangan dito'y. Ta dito'y ka nga agadal, di mo mat kayat. Kat nasaya at mat, taimay ka. Umaya ko magsapul iti panggadak dito'y. Tawan masapulak iti lugar tayo. Ay, nakagraduarak nga agpaiso iti college. Nga maging gaita, awan pa'y panggadak. Pangasim ading ko. Agyan ka kumapay dito'y balay. Imbag tulaangan no makasapulak iti sumukat kan ka. Wen manang. Sige, maturog ka na rodan. Panawan kan dito'y silid mo. Good morning, Manong Arman. Good morning. Nagsapa ka na nagriing. Wen manong. Naisiguda kong ti agriing iti parbangon tap nagluto. Kape-kapay. Oh, antoy manong. Nagyamanak. O sige, agkape-kapay tagluto ak. Agkapita pa'y ay. Tulugan ka to nga agluto. Ha? Sakti tagaluto iti agsapa. Iso at tulungan ka to inton madamdama. O sige, agkapita pa'y. Nagtaar ni Manong Arman. Talaga nga hindi pa ilang kat sa balin ti marikrik na kankwana. Oh, Karol. Kit-kita anak matlatan. Aha? Nataar ka nga min, Manong. Kat nagasat ni Manang ko. Tas sikat nakiasawaan na. Nataar ka lang arudan. Lasingpat ka pa'y. Aday ta. Nakalututan, Manong. Mangidadanga ka di iti digos mo? Saanen? Saan mo trabaho dayta? Saan man? Pagserbian ka. Saan asyak ti pagserbian? No di kat dagiti ubing. Tinasayat. Ingkaringan ni Manang mo. Tagar mo sartayon. Wen, Manong. Ingka magtrabahon, Karol. Dagiti ubing, Wen, Manang. Awan pagdanagam. Ay, wanak dagiti ubing. Anya ti kayat mapasalubong. Saanin, Manang? Isupay apaggastusam. O sige, syaktulatan ti makam mo. Agbusbusinan ni Manong mo. Rumarakon. Sige, Manang. Agan-anad kayo. Ay, nakaturog mo't laangan dagiti aw-awer ko. Inak man agpaangin iji paraangan. Sana bale, nakaturog mo't dagiti aw-awer ko. Agpaangin akpailaan dito'y paraangan. Hello? Ha? Hello, Miss Beautiful. Ay, siya ka diti kasarsarita, Manong? Juan, sika.
Karuprupam ni Manang Veron na. Kapsat mo? Wan, manang ko. Kastagayam. Siyak ni Jordan. Dahito iti balay mi. Agi na sidig tayo launay. Ay, siyakmat ni Carol. Naragsak apa nakamam mo kang ka, Carol. Kasta akmat. Mabalin ka diti makipagayam kang ka? Saan dakas? Agyamanak. Manipo dita. Agpagayam tan. Antoy, inggatangan kan iti masapsapol mo, ading ko. Nagdakkel mo dito ang supot, mana. Wen, inggatangan kan iti beauty soap mo. Shampoo, napkin, kan amin na nakasapulam. Ha? Nagadon? Kat, agyaman nak, manang. Uray idi at dak pala di probinsya. Kanayon ka nga gipaw iti kwarta. Para kada kami kadananang kantatang. Naimbag ka akabsat, manang. Wen tamok mo ta kasapulan nyo. Manang. Agpaw itaklata kadananang kantatang. Imbag lang nga igatang da iti tinapay da. Wen manang. Agyaman ak iti da iti ginatgatang mo para kanya ka, ha? Basta si ka, ading ko. Hello, Carol. Good morning. Agwalwalis ka mat. Wan, Jordan. Aywan gayam. Domingo ita. Mabalin ka di aram warta? Ha? Papananta? Agpasyar talaang. Saan na mabalin? Ado tinaskan nga aramidak ita. Nauray Domingo? Wen, kan rumor ni manang ko. Ada mapan nagatangan. Awan mangaywan ka dagiti ubing. Isu alading ita, Jordan. Diyos, para kan ka, manong. Nagyaman, ayak. Nagkiting matanda ita short pan mo, Carol. Sakat, naging pis da ita t-shirt mo. Ha? Dagaangan na kami, manong. Dagiti ubing. Nakaturog dan. Sige. Panawan nak dito eh. Agbasak pa iti dyaryo. Kaya tagyaman nak iti juice, ha? Sige, manong. Kanayon nga ipadlaw ko nga gusto akon ko, ana. Ngam saan lata amang rig na. Makapasurot. Haramwar ko man ni Manong Arman iti silagda. Kat umay diti kusina. Talaga asabalin da iti amarikrik na kinkwana. Agduan abulan di pa nagnaod ko diti balay da. Kat umon-unag ti marikrik na para kinkwana. Oh, Carol. Ada ka naggahim dito kusina? Uwan, Manong. Uminumak iti gatas. Sige. Uminumak mat iti danom. Mabitlaan. Yalaan ka. Adoy, Manong. Agyaman nak. Manong Arman. Inarakop na, Carol. Shh! Di ka nariwawa. Gusto ka talaga kan ka. Pang-asiyam. Agkanak mat. Carol, sana mo... Shh! Ako limag ka. Alan. Agkanak ko. Anya ter aramidan nyo? Veron? Manang... Agin-inag kayo dito yung kusina. Agpalawagak, Veron. Veron. Kuha, Manang. Arman, jakla pagarup ama aramid mo daytoy. Nagbidot ka ito Anda ka din na pasamak ka na kayo. Ha? Awan. Ipagaya ti Pudnaw! Awan, Manang. Awan na pasamak ka na kami. Sorry, Manang. Sorry. Awanan kay tibain, Carol! Awanan kay tibain! Agsinat ang Arman! Dita ngayon! Veron! Anya da ito'y anaaramid ko.
dito'y kalangan bala maturog. Ngam ti agtalinaad ka di tarwar aging gatbigat. Amangan no agsagit ka. Ala, nagkabaso lang. Anya ti aramidag. Ay, grabe ka matan niya. Uy nga ron. Nukas tamlaang, sigurado ang may sagmak ka. Mababain akong kanimanang ko. Rumbang lang amabain ka. Nagturad kagat ngaminan anang aramid itikas jay. Nagpuskol ti rupak, Jordan. Talaga na puskol ti rupam, Carol. Ay, nagadua pa kain lavam, tipay bayaw mo. Agayatak ka talaga kan ko, ana. Ngam saan arumbang ti inaramid mo? Anya itan ti aramidan. Pumanaw ka langan di tabalay da. Tapno maliklikan ti ad-adda parikot. Sorry, manang. Diyak nasarikadan tirik na ni Manong Arman. Di mo gurguraan ni Manong Arman. Kaputa siya ti adabasol na. Pakawanin nak manang. Tagayatak iti asawam. Siya ti mang ipagpakita iti motibo. Ngam di nak tinutupan. Pakawanan nag. Carol, Pumanawag kita lang. Isaragnak ni Jordan iti trabaho. Katulungan na kang sapol iti pagabangag. saan? Agawid kan iji probinsya. Agawid ka iji probinsya, Carol. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Garangganjang ka. Iso asigurado ang maisagmak ka ditoy. Ado ti loko-loko alalaki ditoy. Manang. Itad ko ti sweldom itabulan. Kan ikan ka iti pagpretem nga agawid. Manang. Kat di mo ulitan iti sabali. Tikas iti inaramid mo ka ni Arman. No kasta ti aramidan. Sigurado ang maisagmak ka. Uwan, manang. Ala, agsaganakan. Tagsubli ka iji probinsya. Itulod ka langan jay lugaryo, Carol. Anya? Adda imat ko abadok. Iso nga itulod kan. Ngam kasanong ti trabaho. Inawaga kon ti supervisor ko. Ngam. Saan kan nga agkad-kad? Ala, intan iti bas apagluganan ta. Kunak man no agtalinaad kan ije balay damanang mau. Saan ang tatang? Kaayan ayat mo ka di dahil takadwam alalakay. Gayam naklaang, tata. Ngamno dumtang to ti aldaw. Kat maayat nak ni Carol. Pagyamanak unay. Ha? Itulod ko lang ni Carol dito'y probinsya, tata. Kat agsubli akto matlang ije syudad. Gapot ada trabaho kijay. Ala. Adi na kayo nga raw. Tainak mangisagana iti pagsangwan niyaw. Agsubli ako ni ije syudad, Carol. Gamumay kan tumanan sa rungkaran. Agyaman na, Jordan. Nasayaat ka kanyak. Kan saan nakakinad niyan, gaputagarang ganjangak. Saan, Carol? Pangasim. Saan mo kuman nga ulitan tikas jay? Jordan. Kan ibagak kang kada ito'y. Ni manang mo veron tinag ko na, nga itulod ka dito'y probinsyayo. Ha? Nagtalak kanyak ni manang mo veron. Nakisarita nga itulod ka dito'y probinsya. Kaya't nati agsigurado, nga awan dakas ang mapasamak kang ka. Kasta ka di. Mabain ako unay, Jordan. Amin tayo kat agbidot, Carol. Ngam tinasgan. Naamiris mo ang nagbidot ka. Kat saan mo nga ulitan pa'y? Mabainak matkan ka, Jordan. Talaga nakababain tinaramid ko. Kanda ito'y pa'y tilaglagi pam, Carol. Amin tayo kat, at dakarbangan ng agayat. Ngam, depende mat iti ayatam. No may parbang ka di nga ayatam, wino saan? Uwan, Jordan. Saanin ang maulit pa'y? Talaga saanin.
Gaputan na kababain unay. Kalpasan ti 2 bulan, imawag ni Manang Veron kanyak, Mr. Lonely. Kinumusta na kami kadana ng kantatang. Saan na nagumurgura kanyak, ti kabsat ko. Umay naklatamat sa rungkaran ni Jordan. Iparparik na ti panagayat na kanyak. Ngem awan pa'y panggap ko amang sungbat, gapo tamabain akon nga agayat. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Carol. Pagayam Carol, agyaman ak iti daytoy a pakasaritaam. Numay papankin ni Jordan, awan ti dakes na no sungbatam. Basta lakit di talaga nga ayatem. Ngimkit di, saan nga innapuraan dayta? Urayam ti umno nga oras, sakbay asung batam. Ken laglagi pamlata ka na yon, Carol. Asaan anasaya at ti agdarasudos, tadayta ti pakaisagmakam. Naimbaglangan tanasingpat ti bayaw mo, ket saan na ka at tinutupan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Carol, adi nakayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Musical scoring kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Maricel adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Aging ga ita, jak malipatan ti saam nga impalakam ti asawak. Uray anya ti aramidek, jak maiwaksi iti isip ko, tibat-tibat, anapasamak iti biyak ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Maricel, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aday mo't ko amakan, Maricel. Umay ka, taglang lang taamangan. Nagkapuan da kita amakan, Vince. Impadawat ni Mari Lerma. Anya? Nagadumit ng timpadawat na ken ka? Wen Lerma, magustuhan na ngamin tinaramid ko a cabinet na. Iso nga impayawid na matan dagito amakan. Kasta ka di? Ala, mangantakit din, bakit? Ayan ni Vince, Maricel. Napan ije balay da Mari Lerma, tatang. Apay ka di? Ay, umay ko kumakasarita at tarimaanan na jilamisaan mi kininanang yu anadadael. Tangdanak kumakait. Inton malumpay nga agawid, tatang. Ado nga mi ti aramidan na ije balay da Mari Lerma. Mala, ipagamtulaangan kan kwa nati kagarak, Maricel. Sige, tatang. Maricel, adda manen inyawid ko ataraon. Saan kan nga agluto? Addan ka nanta. Ha? Nagadun day ta amakmakan? Wen nga rod. Amumatan ni Mari Lerma, sana naimot day jay. Imbagak pa'y ken kwa na, nagado day to eh. Ngam, ayos lang kan kwa na. Sa bagay, ado ti kwartan ni Mari Lerma. Taad da ija abroad ti asawa na. Ala, mangantakit din. Tani, mabisina kon. Sige, taidasar kon iti lamisaan. Mangantan, kalpasan na, agi na naka, tanabannog ka iti trabaho. Vince, rabiin, ngam apay adi ka pala maturog.
Jak pa'y matagtuglap. Masapul nga aginanakan, tanabannog ka ang nagtrabaho. Masapul ang makainanaka. Maturog kalatan. Di nakalatan ni Kaskaso. Maturog ak tulat tayo dun madamdama. Sige, sikati makaam mo. Umunaak nga ruda na maturog. Vince, nagsapa ka naman pa ni Balay Damari Lerma. Di ka pa'y nagarmusar Agarmusarak to intun madamdama, Maricel. Ado pa'y ngamin ti trabahwak Balay Damari Lerma. Kasanon di ipatarimaan ni tatang alamisaan da. Kaano kano atarimaanam. Lepasak pa'y ti trabahwak Balay Damari Lerma. Isarunok tunday ta ipapaaramid ni tatang. Sige. Kasta nga rod ti ibagak ka ni tatang. O sige, inak nga rodan, Maricel. Di matla umayan ni Vince Balay may, Maricel. Agapuran ni nanang iyo amatarimaan di lamisaan may. Pasensya kan tatang. Makumikom nga min ti asawak. Ado kano ti aramidan na Balay Damari Lerma. May patarimaan ko nga rodan iti sabali ti lamisaan may anadadaal. Hindi akong mauray ni Vince amang trabaho. Wenen tatang. Da kayo latan ti makaam mo. Mala, sana nga rodan niya agbayag anak ko. Naggapugaayam dito ibalay yun ni tatang mo, Maricel. Wananang, sapsapulin na ni Vince. Nga makumikom mat iti trabaho na. Iso asaan daan nagrana. Nagagat ngamin ni Vince nga agtrabaho. Iso asaan kayo ang mabisinan, anak ko. Wan, nanang. Saan min anauray amang tarimaan iti lamisaan may. Iso nga impatarimaan min iti sabali a karpintero. Wanan nanang. Ni ko ma-Vince ti mang tarimaan tanalaing a karpintero. Makumikom mo't gayam. Duan alawas nga agtrab-trabaho ni Vince Balay Damari Lerma. Kasta ka day. Wananang. Ado ti papaaramid ni Mari Lerma kanila kay ko. Ayatan ka, Vince. Ayatan ka, Mat Lerma. Ilimad tala ang relasyon ta. Amumat nga day ti abroad ni kumparem. Di kagdanag. Agtalinaid alimad ti amin. Kasanon no makadlaw ni Maricel nga adda relasyon ta. Awan tirong ba nga pagdanagam. Nalaingak nga agilimad. Nasayaat nga rin no kasta, Vince. Ay ngamsakping agawid ka. Addain sa ganak akaninyo kin ni Maricel. Alaam tulatan ije lamisaan. Badamdamak pa'y nga gawid. Kaya't ka pa'y makadan na. Sika talaga. Inaldaw mo't nga kitkita ta. Uray pa'y, Lerma. Kanayon ka akailiw. Nakababain pa'y kit din ka ni Mari Lerma. Napay ko mangagbain ka. Kasano, tunggal agawid ka, adda ipabalon na kan ka amakmakan. Ibagbagak nga rod kan ko na asahanan. Ngam ipilit na met. Kat, nalpas man ti araramidam Balayda? Saan pa'y? Adda manan kabarbaro nga ipatpatarimaan na. Anya ngay dayta? Agpaparamid iti aparador. Iso ang mabayagak pa'y ngagtrabaho Balayda. Sana bali tagsweldo ka mo. Wen, uray jak pa'y nalpas di ipatpatrabaho na. Itad na adagos ti sweldo. Itaman pa yung awisan nak nga ginom, pare Vince. Awan ngamin ka inumak, pare. Iso nga inawis ka. Ayos. Adu ti pulutan ta, pare. Pare, naggapuan da ito pulutan. Ni ka di kumarim alerma? Shhh! Tangiwat mo, pare Mario. Pasensya ka na, pare. Kumusta kayon kini kumarim? Okay lang. Napasig kami latang agpagayam. Agpagayam ka di? Wano? Di mo nituloy. Di mo ko masasawan da ito kini Maricel nga sawak. Datalang ti makamu iti relasyon mi kini ko Mari Lerma. Nasiglat ka talaga, pare Vince.
Tinutupam kit din ti kumarem. Nadlaw ko nga minakursunada, anak, pare Mario. Iso asa anak mo to na nagsayang iti oras. Kasanon, numaamuan ti asawam ti relasyon nyo. Kakaasikan to Di nan tumaamuan ti relasyon mi kini Mari Lerma, pare Mario. Nalaingak nga agilimad. Ato iti sweldo, bakit? Nasayaat mo ta nagsweldo kan. Inakagbayad iti bills tayo ita. Ngimato ngamin ti babayadan tayo iti kuryente. Sana bale, tadamat sweldo. Gumatang kanto matan iti naimas asidaan ta. Anya aya ti kayat mo asidaan. Karne ti baka man. Ang aram to, kayat ko ti agigop iti sabaw ti bulalo. O sige. Kasta nga rod ti gatangag asidaan ta. Anayin mo na 2 kilo. Padigwam to datatang kananang mo. Sige nga rod, lakay. Nagadaon tim padigum asidaan mi kininanang mo, anak ko. Wan nga agpaisaw, Maricel. Amangan no saan may mutla maibus na itaakar baka. Bilin nga min ni Vince nga ado ti ited ko asidaan nyo, tatang, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay na, agyaman kami nga rod nagsingpa, day di amanugang may. Ay, agpaiso day ta. Naparabor ni Vince amanugang talakay. Kat nagasat ka anak asawa ka ni Vince, anak ko. O nanang, naagawa ti asawak. Talaga adinak baybayan. Nagkita tala ang idikalman? Ngam ibagamanan ang mailiw ka kanya, Vince. Ay ayaten ka nga min, Lerma. Iso mailiwak manan kan ka. Talaga? Wan, Lerma. Nagpaydo matiriknakan ka. Sapay la ko ma. Tasan pa'y asumangpat ni kumpare. Tapno nawaya talatta dito'y balayo. Dua pa'y atawon ti kontrata na iji abroad. Iso ang maaramid ka pa'y di kay kayatan. Nasaya at nga rod no kasta. Basta agaramid talatta iti pamuspusan. Tapno nawaya kalatta nga umay dito'y balay. Kampay idi, agpaaramidak kan ka iti aparador kanda dumapay. Lerma. Basta di kagpadpalaw kini Mari Maricel nga da relasyon ta. Agpada ta amadaksan no kas pangarigan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Tait ited kumatkan ko na ti pagrabangat. Amangan no maigalis ti dilam. Saan? O may kaman kit di. Arakopan ka man. Nakita ka naggapo ijay balay da kumarim Lerma pare Vince. Agtrab-trabaho kay balay da pare Mario. Nga ta, pare. Aday ta ka man akunak. Amom lang harudan ti relasyon mi kini Lerma. Agan anad kalaan pare. Narigatan. Naglapayag ti daga ako nada. Nagado ti marites dito'y lugar tayo. Chismosa ti kayat ko asawan. Amangan no adda makasipot iti aramiden nyo kan Lerma. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta pare? O may kakit di. Sa dino ti papananta pare. Ilibre ka. Aginom ta. Ay, day talaunay ti kayat ko pare. Sige, intang arudan. Mari Lerma, nakaumay ka mat. Apay ka di. Ay na, Mare, sapsapulak ni Pare Vince. Ha? Saan ngamin ngay maijibali ang nagtrabaho? Madanagan na. Ang mga noog sakit. Pasensyakan, Mare. Nabartak asim mangpet. Ha? Ay, kababain pa yan kan ka. Naginumda ngamin ka ni Pari Mario. Ay na, sana bahalin, Mare. Ibagam tulatan ngay maya. Sige nga, Rod, Mare. Bayampay lang aginanan ni kumpare. O sige, Mare, agawid akon. Ay, kababayin pa ikitikin ni Mari Lerma. Ta sana ka nagtrabaho, iti kalman. Ay, talaga anak kababain Takasano, nabarbartag kayo ka ni Pari Mario. Sana bale, mapana kita balay da Mari Lerma.
Agar mo sarkapay sakbay amapan ka ije balay da Mari Lerma. Ala, agidasar ka nga rodan, tamangantan. Apay anapan ka ije balay di kalman, Lerma. Amumat nga agan anat ta. Ay napasensya kan. Mailiwak lang amin kan ka. Ha? Di kamot namin imay dito'y balay idi kalman. Iso amadanaga na. Di mo ulitan tikas di ngay naramid mo Ang mga numakadlaw ni Maricel. Uwanan, jakon ulitan tayo. Nagtanagakgapoy tinaramid mo. Ala, di kan gumura. Ha? Sika talaga. Ay na. Ay na, mailiwakan ka, Vince. Amumat nga'y ayatan ka. Kasta, mayat, Lerma. Ay, ayatan ka, mayat. Nabati mat ni Vince dagiti ramyenta na ngagtrabaho ije balay da Mari Lerma. Anya nga'y taramatan na, no nabati na mat dagitoy. Isurot ko man kit di, tapno adda aramatan ni Vince nga agtrabaho. Vince, di nakagkan dito nakalukot rin daw. Anya, kakit din ay, Lerma. Abangan na da makakita ka data. Awan ti makakita ka data. Mailiwak ngaminan kan ka. Maawatan ka. Ngam ka pa'y isarati ritaw Simbrak kalatan adi mo insarati ritaw. Madamdaman tun. Di ka kadiagdanag. Vince. Ay, ayatan ka, Lerma. Ay, ayatan. Awanan kayo, itibain! Anya, aramidan nyo! Maricel! Maricel, pakawanan na kami kumain. Tinakawagan iti Mare! Awanan kayo, itibain! Sa balimat gayam ti aramidan nyo! Di ka kumaagis skandalo dito, Maricel. Dinaklabdan iti kayat kong aramidan, Vince! Kapoy iti daytoy anak to. Idarom kayo! Pangasin, Maricel. Di mo aramidan dayta. Pakawanan na. Di kayo mapakawan iti kastoy ngay naramid yo. Vince, Lerma, nasakitanak iti kasta unay. Iso nga idarom kayo! Uray kasano ti panagpakpakaasi ni Vince, Jack ingkaskaso, gapo ta nasakitanak iti inaramid da, iti mismo ako marimi. Duan atawan na nagsina kami kini Vince, kat addak matitan dito'y balasiw taaw amang mangged. Kayat kon nga iwaksi iti isip ko ti inaramid ni Vince, ngem no apay ajaklat ta malipatan. Jakmatan kaya ti makisinubyan ken kuana. Alakastan, katagyamanak iti panangyurnosyo, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Maricel. Agyamanak iti impatulod mo, pakasaritaam, pagayam Maricel. Rumbang laeng ti inaramid mo, apanang idarum mo kadakwada, gaputa nagbasol da. Kas itinakunam iti surat mo, adimon kaya ti makisinubyan kini Vince, at daamin ken ka apangedeng. Narigat ngagpaiso ti mamakawan, nang runa, tanadagsan mat ti nagbasulan daken ka. Angam magkararag ka kini Apo Diyos, tapno malaganan ti riknam, ket malipatamon, ti dakas akapadasam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maricel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken iti madireksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Adora, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak launay iti lalaki nga addaanen pamilya. Ngem nasaktanak unay gapo iti daytoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adora dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kunak na, hindi ka na umahianan. Thank you, ha? Takamanin dito yung amin inumiti ara. Isungarod nga in text ka. Tapamay ka. Ngamin, awan ka doon. Saan ka din manin in Meninardo iti Dejo? Isungagin inom ka manin? Juan, babae iti simong ba? Iti cellphone. Edi inawag. Andada ka, no? Iti hotel. Wisit day jay a babae. Agaw. Ay. Unay ka na, Dora. Ala, uminom ka na. Oh, aday tati arap. Nabartag ka na. Intan, itulod ka na ipalayo. Uminom tapay ko nakmat. Agawid ka. Kaputa na bartag ka. No, di mo kaya ti uminom? Sige. Agawid ka latang ngarudan. Panahon ng bituyan. Ingkan! Sige. Agreneg ka iti arak. Agbartag ka aging katkayat mo. Maisagmak ka no kastamlahan. Isungarod. Nga in-text ka? Tapno, may nagkaduan dito'y par. Kasanong no naira na nga na pa na? Di makamuditan. Alan, uminom ka mat. Danggayan na. Di na konsermonan. Dito'y kadidagus ko tinagawidan ta. Wen. Ay, sige. Maturog ka. Ayan tayo cellphone ko, Alan. Batoy man, tawagak man ni Nardo. Saanen? Maturog ka kitin. Tayo nakmatan. Di nakpanawan dito'y. Alan, moto yun ti cellphone ko. Tawagak ti nobyo. Sige, mabit lang. Alagi ti pag mo. Adoy. Sige. Sikan ti mangawag. Tasyak latan ti sumongbat. Sige. Aday ta. Agriringan. Hello? Hello? Madto yan. Siya kun ti mang sungbat. Adoy. Hello? Nardo? Sino da ito eh? Anya ti ba gamit asawak? Kaya't ko ang kasarita ni Nardo. Itad mo kan kwa na tas cellphone. Alay ko. Nagsakit ti ulog. Adora? Nasayata na kariin ka. Alan? Apay, mas daaw ka, nakakita ka niya? Di mo ka di malagip ngay nawagan na kidirabi, eh? Ay, nagsakit ti ulog. Lakit din. Umay kan, tay kag sopas. Anay ko. Nagsakit ti ulog, Alan.
Apay amat matmatan nakmutlat tanalan. Agar mo sarkamatan Amam ka di, Adora. Napintas ka. Ngam sayang lang. Taadan asawa ti karelasyon mo. Aday ta ka manen. Sermonan nakmanen. Ape, adi mo iwaras ti panagkitam, Adora. Adu di ti pagpilya malalaki. Mangkita kay ti awanan asawa. Ni Nardo ti kayat ko. Ngam, addaanan iti pamilya. Agawag iti asawa na. Di ka kumamang dadael iti pamilya iti sabali. Adora. Aklo nam laangan. Asaan adda kayo ti para iti tunggal maysa. Alan, nagsakit matan. Nasakit man. Ngam day tati kinapudno. Likli ka mo ni Nardo. Anda text ko. Mabiit lang ang tabasag, ha? New number? Siya ni Joanne. Asawa ni Nardo. Agkita ta. Adeta. Mangrogin ti problema. Agkita kami kano? Sangwa, Madora. Kat agkari ka kenkwana. Alikli ka mon ti asawa na. Anya ti ibagam kanya. Takinid daw mo ti panagkita ta iti day ti a restaurant. Napintas ka, Adora. Iso saan na ka mas daaw? No apay ang nagustuhan na ka ti asawak. Among ka di? Babaero at talaga ti asawak. Pagay-ayaman na dagiti babae na. Dawatan na ida iti kwarta, tapno adda aramatan na nga agbabae. Anya. Likli ka mon ti asawa, Adora. Pasensyakan. Gaputa ay ayatan nak ti asawam. Sige. No awanan ti bagam, muna ako narumuar dito restaurant. Anya. Sorry laangan. Gaputa di nakapudno nga ay ayatan ni Nardo. Nardo! Paunagan na kon. Oh my God! Sumrek ka! Adora. Nairo ti arakot mo kanyak, Nardo. Kailiw ka, Adora. Adora. Nardo. Agdan natan. Panawak ti pamilyak. Tadatan ti agdan na. Ha? Padno ka ni ti bagbagam, Nardo? Kaya't na ka di asawan? Amas napatpatagak ngam ti pamilya? Wen, day ta ti pudno, Adora. Ay ayatan ka unay. Nardo. Pumanaw tan iti daytoy a lugar. Umadayo ta. Sa dino ti papananta. Kasano ti trabaho dito eh? Sakat dakal ti sweldo. Saan na day ta ti panunutem? Tinapatag. Pumanaw tan dito eh. Katagdan natan. Ngamin, sikat ti kayat ko akabalay. Sikat ti kayat ko akadan natong palbiag ko. Gaputa sikat ti ayayatek, Adora. Nardo. Umay kanto sukunan hinton Sabado ti Rabi, ha? Isu anasken anakasagana kanto iti day tangal daw. Adayta, nakaimpake akon. Inton bigat. Umay nakton sukunan ni Nardo. Adda umawawag. Asino nga tayo? Kita akman. Nimot gayong nanang. Hello, nanang. Anak. Nakaawag kayo man? Kuwa nga min anak. Awanan paggatang iti agas ni tatang mo. Ha? Naibusan tay ginatang ko. Awanan maitid ko, nanang. Kan manipod ita. Saan kayo namang namnama kanyak? Anak. O sige, no awanan ti ibagayo, i-off ko ti cellphone ko. Tada na patag nga aramidag. Bye.
Jak kayat akisayan ti kwartak. Tapno sigurado nga ada aramatan mi kaninardo. Wanya, nakasagana kan? Wan, Nardo. Inta nga ro din. Nardo, sa dino nga ro ti pagturungan ta? Ija Manila. At dagayam ko ijay. Kat makipagnaadtakan ko na. Kabayatan nga awan pa'y panggadak. Nardo, adda ka di kwartam nga aramatan ta iti ipapantay iti Manila? Awan nga rod. Ngam amok nga da kwartam. Ala, Intan. Mabit lang. Adda tao. Anya ti kahit asawan da ito'y Adora. Sumuro tak ka ni Nardo iti Manila. Kat ijay kamin nga agdan na. Agbala ka din, Adora. Nagbalin kan amaag. Asino ka di amakibiyang itibiyag ni Adora, ha? Siyak ti best friend na. Mabalin ka di. Subyam ti pamilyam. Kat adaywa mo ni Adora. Ne. Nakaharit ka. Oh my God, Adora. Yadayo ka kun kwa na. Alan! Ustan! Nardo! Di mo dangran ni Alan! Sige! Bit-bita mo tibag mo. Taintan, Adora. Nardo! Anya pa ilang ter aramidam, ha? Wano? Amangan matkit din o karelasyon mo dahi ta lalaki. Anya? Imposible nga isukatnak iti dahi ta lalaki. Hoy, Adora. Agyaman kakit di. Tadaak anag gusto ken ka. Natairak unay para ken ka. Iso ano kayat mo ti sumurot kanyak. Bagkat mo day tabag mo. Taintan. Ano ko? Apay at tinumpanak, ha? Gapo iti impakitam ita nga ugalim. Nakaikadang akon. Saan akon asumurot kan ka? Anya? Saan amabalin? Rumarkan, Nardo! Rumarkan di tidagos ko. Tadyak kaya ti sumurot kan ka! Saan amabalin? Umay ka! Di mo pilitin ni Adora! Tanusan! Awagak ti kayong kapulis. Tomay nakaristaran! Anya? Pumanaw kan, Nardo! Saan kan akayat? Tanya ti pagsangitam. Nasakit tinagam mo? Ta saan ka asimurot iti lastog a boyfriend mo? Makitam ti ugali day dyan lalaki. Day di ka di ti pagtatakko ng launay. Apay ka ding ang tanak! Gaputa. Tay ayatan ka. Alan? Agayatakan ka. Ngam pulos adi ka ginundawayan. Gapot na best friend ka. Kang runaan na. Iresrespeto ka. Alan? Ngam amok adi nagkayat. Ta best friend laing ti pangibilbilangam kanyak. Ngam jakmet kayat amadadael ti biyag mo. Gapo iti susurot mo iti lastog a boyfriend mo. Alan? Ngam amok ngay ayatem launay daya alastog a tao. Iso amakam mo ka. Ngamin, jakmeten kayat ti masaktan. Masaksaktalag. Gapo ta iso tay ayatem. Alan? Manipod dita. Saan ka napakibiyangan? Gapo ta jakon kayat ti masaktan. Imayak dito'y dagos mo. Taumayak akid daw iti igatang iti agas ni nanang mo. Gapot aki marumanan ti asmana. Katagyamanak, tanadanon ka dito'y dagos mo. Tatang. Sana balikan niya akon. Tamayat manen da ito'y sakak. Tainik ka naktay ka anakak iti igatang ko iti agas kaw. Sige, tatang. Agawit tayo nga rot. Ta siya kung ti gumatang iti agas ni nanang. Ha? Kasanong ti trabaho? Nakaliwak pa'y laang. Ta talaga apanggap ko ti agawit iti balay.
Ngam apag isumat nga imay kayo. Aguray ka. Apay ka di analitay ka. Adda ka di parikot maw. Awan, tatang. Ala, mabit laang tagrubwatak. Taagawid tayon iji balay. Agyaman nakitiginatang mga agas ko, anak ko. Pakawanin da ko, ma, nanang. Gaputa inimutan kayo iti kwarta. Nga igatang yu kuma iti agas ni tatang. Wan, anak. Maawatan mi dayta. Takasapulam mo ti kwarta. Ngam saanin ang maulit ti kasjay, nanang. Di kay agdanag. Agtrabaho ak anaimbag. Para kada tayo kada tatang. Di kay agdanag. Saan kayo nga imutan pa'y? Anak. Iti kalabas. At dalang ngamin nakarelasyon ko. Kat iso ti maysa apang pangtadak iti kwartak. Ngam saanin ang maulit day jay nanang. Gapot awin naswas kon ti relasyon mi. Gapot at jakon maguston ti ugali na. Kang runaan na. At daanan iti pamilya. Anya? Inayat ko. Ngambidot gayam. Talaga abidot, anak ko. Kat nasaya at mat tawinaswas mon ti relasyon nyo. Tasaan nga iso ti maiparbang aparakan ka. Uwan, nanang. Anak, piliyam tayam muna ka ayali ka. Tayam muna ka nga ipatag. Kaya't asawan day ta, napudno ti panagayat na kan ka. Uwan, nanang. Laglagi pakday ta, anak ko nayo. Agyaman natin may kaalan. Kung naklakit din, no talaga din akong kaya ta makita. Apay ka dingat da ka man hindi tibar. Gaputa kayat ko ti umino. Talaga ka di kag baliw. Di na kun kaya ta makita, saan ka di? Ngam amok ano bar ti ayan ko. Di nak mapagkat ka din. Gaputa di mo kayat ama isag makag. Anya man ti pagbartagam di tay. Ti among ka di ka tagbartagam. Saan ka di anairawam ka ni ti kasta? Kasanon na ko na awagas ko laang da ito itap no makita ka. Ha? Wan, Alan. Sapay ko ma. Tadikan gumurgura kanya. Adora. Alan. Ay ayatin nakadipay. Ha? Ay ayatin nakadipay, Alan. Wan, Adora. Ay ayatin ka launay. Kaya't kumot kay bagakan ka. Asi kagayam ti maiparbang alalaki para kanya, Alan. Adora. Alan. Inarakop na ka. Agyaman na. Gaputa saan ka, anaupay kanya. Gaputa. Ay ayatan ka, Adora. Wan, Alan. Naamiris ko man. Asi kagayam ti ayatag. Adora. Alan. I love you so much, Adora. I love you too, Alan. Kanayon naklata areng-rengen ni Nardo, Mr. Lonely. Ngam namin pinsanen anapunas ti panagayat ko kenkwana. Kat ita, naragsakak iti ayan-ayat mi kini Alan. Awan makunak kenkwana, gapo ta talaga na singpet, ken ay ayaten na. Kat umadanin ti kalay sami. Agyaman akunay iti panangidrama yo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Adora. Pagayam Adora, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at launa ita nakaamiris kan. Ket winaswas mo ti relasyon nyo kini Nardo. Saan ka nagbidot ang nakiayan-ayat kini Alan a best friend mo? Gaputa iso ti maiparbang para ken ka.
Ket kablaawan kayo, iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga adora, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Michael Logitan. Musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ariel, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ingka gumaak a pinarangay ti binangon ko a negosyo. Kunaklan no maawatan nak ni Eliza, ngam nagkamaliak gayam. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Ariel. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naragsakak, gaputa kadwa ka ita amang mangan dito'y paborito ta restaurant, Eliza. Uray siyak mo't Ariel. Naragsakak, gaputa na addaan ka matlangan iti oras kanyak. Once in a blue moon matlang amin di pa nagkuyog ta akastoy. Pasensya ka lang kuman, Eliza. Kaya't kung amin na matungpal amin nga arapaap ta, inton buklentan ti pamilyata. Kaya't ko asaan tong agrigat dagiti agbalin nga anak ta. Kaano nga ti planom amang ikalay sa kanya? Saan pa ka dagitoy? Kaya't ko nga isaganaan ti may papaniti dayta. Maadaan tanto pa nga ta iti arapaap mo nga 5 nga anak. No agtawon tanton iti 40. Di ka agdanag, Eliza. Basit lang nga panahon ti dawataken ka. Agurnungak para iti panagkalaysata. Narabyan kayo matan nga agina. Di kay to pa'y lagumatang itilugan. Taadong mati kwartayo. Dumteng to day tamanang. Ngam no ita, anusan mi pa'y lang ti magmagna? Ay, ading Glenda. Tay soft drinks ko man kit day. Ay, nadaga ang tipanawan itakat. Wana na. Adoy. Ay, agyaman akbalasang ko. Ato'y matibayad ko. Agyaman ak, nana. Sige nga rod manang Glenda. Labsanda ka pa dito store mo. Sige laang. Ariel. Kasla sa bali ti panangkit-kita ni Glenda kan ka Kursunada na kan samay. Hinanang mat, tilay bagbagana. Amuyo matan nga da ni Eliza kayan ayat ko. Agaw ko lang mat, anak ko. Ang kaslapod no. Ninanang talaga. Nakatsamba ka ita, pare. Naabutam tinangato a presyo tinatang. Mabalin mo ti gumatang iti truck nga usaram. Uni nga rod, Marco. Ayun gayam, pare. Di mat plano yun kan ni Eliza nga agkalaysa? Napagsaritaan minti may papaniti dayta. Ngam kayat ko pa iti agurnong. Tapno sigurado, adin to agbisin na kitagbalin nga anak mi kini Eliza. Kitaam ang mga numaunan da ka kani Eliza. Anya ti kayat mo asawan, Marco? Angaw kulaan ka di. Ala, agtrabaho takit din. Agidiskarga tapay kadagiti dumaan natang dito inarkilam atrak. Sika talaga, pare. Kunaklakid din no anya ti kayat mo asawan iti imbagam. Anak ko,
Awan ka di pa'y latiplano yung agkalaysa kan ni Alaysa. Mapapanan, titawag. Amangan no di dakton maipaayan iti apo, no agbayag-bayag kayo. Anya? Ninanang mat. Di kay kadiagdanag, dandanin. Nayunak labasitan ti urnong ko. Katagkasar kami ton kini Alaysa. Ay, nasaya at ano kasta, anak ko. Tamangan no matuo ka na ni Alaysa kat isukat na ka. Dinto mapasamak na itananang. Ay ayatan nak ni Alaysa. Alaki din, ituloy tayong timangan. Pasensya ka na, naladawak. At dapay ngamin inasikasok may papan iti negosyo. Naka-order kayo ka din? Wan, nalpasan. Iyagda siguro inton madamdama. Ay, wan gayam. Iyam-amukan ka to'y best friend ko. Ni Lynn. Lynn, iso ti bagbagakan ka akaayan ayat ko. Ni Ariel. Naragsakak amakaam-amukan ka, Sir Ariel. Kastak matlin. Ngem pangasim tadi nakawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Sige naday pati kayat mo, Ariel. Sigon ngamin iti istorya ni Alaysa. Ay na, nakabakbak nang kan. Gaputa tila ka no negosyong tas asikasum. Ni, saan mat? Agpaspasugnod la siguro ni Alaysa. Ay, nagbayag mo tanti makan nga in-order mi. Mabitlang I-follow up ko lang ang timakan. Siya ko, Alaysa. Siya klatan. Agsarsarita kayo ket di ka ni Lynn. Naragsak ka gaya makasarsarita, Lynn. Oray matsika, Ariel. Ayan ngay ni Alaysa. Oh my God, anong di matlag sublin. Awan nga rod. Awagan nak ni Alaysa. Hello, Alaysa. Ayan mo na, honey. Addan dagiti makan. Pasensya kayon. Diya ko nagsubli dita. Tabigla si makiti ulok. Pakibagam laangan kanilin. Itinto laangan sumaruno ti panaglalang lang tayo amangan. Agawid ako na Ariel. Kasta ka di, Alaysa. Itulot ka nga rod. Saanan? Nakalugan ako nga agawid. Bye. Sige nga rod, honey. Agpaimbag ka Sarong karang ka inton rabi Alang nga roden. Bye. Anya ka no tinapasamat. Ay, simakit ka no ti ulo na. Iso ang nagawidan. Ala, ituloy tan ti mangan. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ala, amangan mo't no anya day jayan. Kan nakababain mo't no sakit din ti kadwam dito amangan. Apay ko mangagbain ka. Mangan takit din, Lynn. Kalpasan na. Sorpresaan ta ni Alaysa. Sarungkaran taman ni Jebalayda. Itay pa'y nga awagak ni Alaysa. Ngam di namat sungsungbatan ti cellphone na. Anya ti kaya't asawan da ito nga inaramid na. Awan mo't gaya may Jebalayda. Kunakman no nasakit ti ulo na. Amangan mo't no adda na dagsan ang makagapo. Isong inaramid na ti kasyay. Nga maapay ang masapol nga agulbod. Bayan, kasaritak ni Alaysa, may papan iti dayta. Hello, Lynn. Nakawag ka, Mat. Ariel, kinasarita ko ni Alaysa, may papan iti napasamak iti na minsan. Ngam awan matusto asumbat na. Inawagan na kakadin. Saan pa'y, Mat? Awawagak, ngam di naksumbatan. Ay niya ti panagkunam. Awan nga tati parikot kada kayo? Iti relasyon nyo, ti kayat ko asawan. Awan mati amok, Lynn. Ngambay mapanak iti Balayda, takasaritak ni Alaysa. Wan, nasaysayaan ti kastang aramidam. Mabalin ka di ako yugan na kamapan iti Balayda? Sige kaano amapanta? Inton malamat laeng. Dagasan ka di tayan nyo. Hello, Ariel. Ha? Nana Rosita, dumagas kayo pa dito store. Tagmerienda kayo. Ay na anak ko, talagad sa akursonada na ka ni Glenda. Sa bagay,
Napintas mat, uray bumakutan. Ninanang mat, mangag na kayo. Alan, umay kayon. Adain lutok a pansit kan salad. Agyaman kami langan, manang Glenda. At dapay ngamin papanan mi kininanang ita. Sige ka, Ariel. Agpasugnodak no paayon nak. Alan anak ko. Pagustuhan tan ni Glenda. Mabiit talaang may. Pare Marco, dandanitan iti papanan tapagangkatan iti nateng. Wan kayam, agsasaruno ti pagnata ita. Gaputaado dagiti ag-harvest akuntak ko. Pasensya ka na, pare. Busy akton inton sumarunong al-al daw. Amangan no adam amo mamang sukat payla kanyak. Adda lang amin asikaswag. Kanayong kan sa ama kumikumita Adda ka di sa bali at trabahom? Adan pare. Jak laing bagbaga idikan ka. Kaputa sa anak pa yamat asigurado. Kaya't kumot tay grainer pasture ako nada. Wan matkit di Angam si kalamin ti pagtaltal ka. May papaniti da ito ang negosyo. Pasensya ka na pare. Bayam, tulungan ka amang sapol iti kasukat ko. Agkita kami ita kini Alisa dito restaurant. Urayak labit. Sigurado ama sorpresa iti ibagaken ko ana. Ibagak nagkasar kamin. Ariel. Lin, ayan ni Alisa. Apa isaan mo akakuyog? Bueno, sumaruno ka di? Ariel, pasensya kan. Ngam saan nga umay ni Alisa dito Di mo kanun orayan. Dahito papaitid na kan ka. Surat. Ngam apay. Muto yung arad. Basahak man. Ariel. Ay ayaten ka. Ngam pakawanan na kuma. Panagrit na kami. Kat napatpatag nga amang tinegosyo. Ngam siyak akayan ayat mo. Iso anang nader nga kon. Saan kun amauray ti pan nakatungpal dagiti arapaapta. Iso awaswasan tan ti relasyon ta. Nalabit nga inton mabasam to'y surat ko. Nakaadayo kamin kan ni Marco a best friend mo. Simuro takon kan kuana. Gaputa mariknak anapatagak kan kuana. Saan akaskan ka, aday talag pagpabak ng ti aramidam. Sapay la kuma, tamapakawan na, Ariel. Sapay la kumamat, tamasarakam tumutlaang ti babae, amakaawat kan ka. Alisa. Sana po nun na ito, Lin. Ibagam arabrabakan naklaang ni Alisa. Sorry, Ariel. Ngam talaga asurat ni Alisa dita. Linapdak, ngam dinak dinanga. Ngam apay ani Marco pay a best friend ko. Nagsakit na ito anapasamak. Jack maklon da ito Ariel, pang-asim tapatib karam ti pakinakam mo. Di ka agpaabak iti da ito anapasamak. Taure gayam ko ni Alisa. Jack kanunungan ti naramid na. Apay ang naglakalaan kan kuha na ti naramid na. Apay nga awan anyaman na kan kuha na ti marikriknak. Nagadudag iti arapaap mi ato ha. Ngam apay anaaramid na tinang isukat kanyak. Kat iti pay mismo a best friend ko. Nanang, ayan mo. Adak, dito'y kusina, anak ko. Apay ka, day. Apay akas ta tilangam. Nabartag kan samay. Awanan ti serbiti amin, nanang. Awanan. Apay akas to'y tinapasama kiti relasyon mi kina Alisa. Apayan, anak ko. Anya ka di tinapasama. Awanan ni Alisa, nanang. Anya ti kayat mo asawan nga awanan. Insukat na kini Marco, a best friend ko. Anya. Panagrik na kita. Awan serbi ka tao.
Gaputa kas jay laka-laka para kinialay sa tinang isukat kanyak. Di naman lainik kan patag ti adon atawan na relasyon mi. Anak ko, aklo na mo ti amin. Nalabit asaan gayam ani alay sa tinaikaray aparakan ka. Ay, di mo ko maitulok, aday taaba nagtimang tadaal kan ka. Agkararag kakit di anak ko. Kat patib karam, ti pakinakam mo. Diyak kabalan da ito'y nanang. Hindi, anak ko. Anya tinagkurangakin ka, Liza. Inayat ka matitinapod no Nagarapaba ka sumayati biyag ko. Gabukin ka. Ang mapaya pinanawan naklaeng. Akaslawan sir-sirbi ka tao! Anya tira ramidem dito Lin. Sarungkaran ka, Ariel. Imayak, takumustahan ka. Pati ka di siya, kat kaguram. Gapo iti inaramid ni Alay sa agayem ko. Awan ti ka po na, tapnugurahan ka. Awan basol mo kanyak. Agyaman nakngarod no kasta. Kat, kumusta kan? Apay akas labaybay amatan ti bagim. Pati ka no negosyom. Nabaybay ampayan ko na ninanang mo. Awan ganas ko nga trabaho. Awan matlangan ti serbina nga agagawaak. Awan matan ni Alaysa kadwak nagarapaap. Ariel, ag-move on kan. Di mo itulok ang madadaal ti biyag mo gapulaan kini Alaysa. Ado pa'y timas na saysaya at nyum iso. Uray po utam ti kunak. Agbalin ka kumaan na tibkar. Kan palawaam ti pan nakaawat mo. Awan mapasamak kan ka no agkulkulong kalatan dito'y balayo. Apay nga aramidam da ito'y, Lin. Gapot na may saak apagayam. Pagayam amang isaksakit kan ka, Ariel. Agyaman Lin. Kat husto ka. Masapol nga ag-move on akon. Tapara matla itipagsaya atak. Nagbalin ang nasaya at apagayam ni Lin kanyak, Mr. Lonely. Kanayon nak nga andingayan. Agingga nga ininot ang nakalipatak. Iti sana nagbayag, kat naibawing ti panagayat ko kinilin. Gaputan na panagnakak ti kinasingpet, ken kinasayaat na atao. Ita, agasawa kamin, kat naragsak kami kadag iti tallo nga anak mi. Kastan katagyamanak, to'y pagayam mo, Ariel. Ariel, pagayam ko, nagasat ka. Gaputa nakaamiris ka adagos, sakbay anapukaw ti amin, anagbambanugam. Gapoy tinapasamaken ka. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ariel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod. Kinipagayam ang nagpailinged itinagan a Susan. Kastoy man ti kunana. Dear
Mr. Lonely. Kasta unay a panagbabawik, iti pangadeng ko, ngam naladawan ti amin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Susan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Salbaget de. Dayawan nakman si Susan. Unay kamutan. Banyusan ka nga rod, takas ta unay abartet mo. Nagalas kamutan. Nagalas gayam taro pam. Nagpangit ka. Salbag ka. Dayawan Alakit din, tabanyusan ka. Itikas ta, makaturog ka. San? Di nagbanyusan. Tadyak ka ta makita di rupam. Nagalas tarupam. Sige, no di mo kaya tabanyusan ka, makamukan. Dito'y kansalas ang maturog. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit unay matunday ka tao. Buhay. Maturog ka ditan! Di ka mang disturbo iti karuba! Ang sino kumarubat di kumalit? Tagabo kami di kama! Yan adan, ang kiti sino tagla. di nagabaw? Jakada kagabo ni bakat ko, tanalaad! Ay na. Nanisit pa'y! Makapasurun at talaga ti kastoy nga asawa. Sunada kanya! Mangibabay! Napanag ti Bartag nga asawa. Nagsangar ama pa nagtrabaho, nga uray pa'y nagdigusan. Susan! Ay, naimbag nga agsapam, nanasaling. Ay na, nabartag ka di manan nila kay mo idirabi ay. Taaglaaw-laaw manon. Ay na, wan nga rod, nana. Pasensya kayon tanadisturbo kayo. Wan nga rod, sapay agin na sidag ti balay tayo. Kat naglawag amangag ti ilalaaw na. Laad ka kano nga asawa na. Ay, wan nga rod, nana. Sa bagay, saan matkit di nga agkipor? Tagpatinggala ang itikas jay. Saan nga agbarsak iti balay? Nana. Saan akas iti dadumaan na bartek nga agsapul da talaga iti kabinuksing da? Saan matkit di akas ta nila kay ko, nana? Day talaang ta. Ay na, makauma. Nauma akon iti kasjay nga aramid ti asawak. Nanang, tulungan kan nga aglaba. Anya, ay na, saanan, Lenny anak. Ingkakat agbasan iti librom, tapno manayunan ti ammom. Nagbasa ak itayan Kat ni Eric akabsat mo, ayan na. Agsursurat. Nasayaat mo kasta. Ala, ingkan iti ayan na, tagbasa ka. Bayam, siyaklatan ti aglaba iti moron tayo. Ne, nagisaang kamot gaya man, anak ko. Winanang, amok ang nabambanog ka naglaba. Isa nang isaang akon. Agyaman anak ko, ha? Kaya't mo tinalamis, Diyos? Addain palamis ko di taref, nanang. Ay, kasta ka di, anak ko. Alaman nga rod. Mabit lang, tinak mangala. Kaya't mo titinapay, nanang. Ipalamanan ka. Alaman nga rod, Eric, anak. Tamarik na ka talaga tibisin ko. Ay na, agyamanak kada kayo nga anak ko. Pagyamanak unay, tamuyo ti tumulong kanya. Nanang, at tuyon ti Diyos mo. Agpalamiis ka pa'y. At napag namin kadagiti kagayam ko. Anya? Yung kami idilaon yun. Anya ti aramidan nyo ijay? Agating kami ag-relax mata. Ha? Kanayo na kasta Oh, anya ka na yun? Itaman laday tuyan. Napan kayo man idin. Duan abulan ng tinapalabas. Ket, anya kumatidagas na. No mapan kami maninita. Isaganam kit din dagiti kawas ko. Kanig ka na kiti kwarta, tanay. Awanan tigam ka kwarta. Anya,
Awanan ti kwarta nga igam ko. Inggatang kun iti bagas. Kan nagbayad ak iti kuryente. Anya? Ikaw mo utang. Tani, awan ti kwartak. Kababain met, no siyak lang ti awan ti kwarta na sumurot iti panagbiyahe me. Oh, at iti utangam. Ang bayadam tumat lang intun Domingo Tapag bayad ko iti nagutangak iti bagas. Umay to ngamin intun Domingo ti malam. Uwan korason. Bayadak to. Tagsweldo mo't lang nila kay ko iti Sabado. Sige. Agyamanak manan Naimbaglakit din tada kapag utangak. No kasta nga agkasapulan nak. Kasta ti agkakaaroba. Agtitinulong. Ay, anyan. Oh, apay Susan? Amom ka di aday to inutang ko kan kakat. Aramatan laang ni Benny ama panijay La Union. Apay? Anya ti aramidan na ijay La Union? Mapanda ka no agrelax ijay baybay. Ay kat bay ama? Kasapulan na ti agrelax agpaminsan. Saan lang nga ita daytoy, korason? Maikatlon daytoy nga ipapanda. Ngam ti madi, nagbasit lang arudon ti sweldo na. Un-unaan na pay laang dagiti barkada na. Anya? Kas ita. Imbes nga igatang ko kumay ti bagas daytoy inutang ko kan ka. Ngam saan? Tagastusan na amapan iti La Union. Ay, na yan. Ado nga min ti barkada ti asawam. Kat na niya ti aramid da. Sumursurot mo't di asawam. Wan nga rod, dayta ti pakasurunak. Takaslapay labaro iti panagrik nana. Wen, pudno ti nakitak Susan. Sa saggay sada iti babae, nganyang kasda iti motor da. Anya? Ijay motor shop pagparparipirak iti motor, tinagsasabatan da. Ha? Nakitak ni Binay. Adamot inyang kas na babae. Jak amo nakita nak. Ngam iti nakitak. Sa anak kon ngay masidag, tanagpaliiwak. Tamas dawak. No apay nga da babaya kakadwada. Tagayam, iyang kasda. Talagang awan latta ti panagbaliw ni Benny. Kasta na latta sipud pay. Naimbag mo't taman anusam latta ti asawam? Uwan nasurok asa nga pulo atawon min nga agasawa. Dadakkelan dagiti anak mi. Ngam kaskasti, awan latta ti panagbaliw na. Managbarkada ti asawam. Nagado ti gagayim na. Saan ko maaparikot dayta, Dondon? No panunutan na kumamot ti pamilya na. Mas ikikan na pa'y ti importansya dagiti babarkada na, ngam ti pamilya na. Ay aganos kalata, taasawam kit nga rod. Apay ka di akas ti tigasat ko anak ki asawa. Pasig ka sakit tinagam ti sagsagrapak. Kaano ka di ang makariknaak mo ti tiragsak iti kaunggak? Nanang! Anak, apay adi ka pa'y maturog. Nakita kayo dito'y balkon. Iso nga'y masidagak. Anak. Amok. Agsangsangit ka manan, nanang. Kwa anak. Kasta ka matkat. No adda ka dito'y balkon iti kastoy arabi. Agsangsangit ka. Anak. Ningamin tatang. Kaslaawan pamilyana. Ha? Kwa. Anak. Puston. Saan ka nagsangit, nanang? Puston. No kasta. Ay na, agyaman aklaunay korason. Uwan, mayatak iti kunam. Kaya't ko ti agtrabaho iti bakery a pagpapaayam. No kasta nga rod, sumurot ka ita kanyak. O sige, agpalasak laeng. Imbagak kan ni boss medyo maladawak. Tao may kasukunan. Tatalaga nga agkasapulan kami iti kadwa. Ay na, agyaman ak unay korason. Agyaman ak. Maanusam ka diti trabaho diti bakery? Ay, uwan boss. Maanusak. Kinapod no na.
Nagtrabaho akmat laidi iti bakery. Nasaya at launay. Agyaman ak ta inawat dak ditoy, boss. Ni Corazon ti pagyamanam. Ta iso tinangisirrekken ka ditoy. Naging mo sa talaga tinluto mapansit Sige, mangan kalat ta. Tay mo nang dagiti anak mo. Naturog na pa yan. Basta Kumusta kayo mo tiragragsak yung jela unyon? Damag ko kat. Sasaggay sa kayo kano iti babae nga inyangkas iti motoryo. Ano nga? Sino tinangdanan kin kayo ti dayta? Saanan anas kan ama amwam? Ket, anya ko maitangay Awan mo ti mading naramid ko Inyangkas ko lang mo't babae. Awan lata ti panagbaliw mo. Dadakkelan dagiti anak ta. Agtawandan iti 10 ken 11. Ngam aging gaita, kastam lata. Aglaklakay ka kadi akasta. Ay, Susan. Sardang anak man, tamang mga anak. Makapaawan kay tigganas Hingga kiti maturugan. Panawan nak ditoy. Siya kung ti makamoy, ti bagay. Dito'y kalatan ni Stor Susan. Tapno saan ka unay mabannog. Si kalatan taglako ditoy. Ha? Bayam adag iti kakadwam ti agmasay ti tinapay. Ngam, boss. Dito'y kalatan. Aglako kalangan. Huwag kayam. Kaya't ka nga awisin na mapanmangan intonal daw, ha? Ha? Mapantamangan iti restaurant ti gayam ko. Kwa? Tapno awan ti may bagam. Isurot to ni Corazon. Ha? Awan ti madingaramidan tayo. No di kat mangan tayo laeng. Iswasaan kanyag gad-gad pa'y. Nasarita kanyak ni Corazon ti may papanit-asawam. Kasi kamot nga rod no kasta. Boss. Sorry Susan. Naistoryak ka ni boss. Awan anyaman na. Sa bagay, pudnumat ngamin. Kasi ka pa'y Susan. Nung nasapsapal ako maanakita ka, siyak ko mati asawa mita. Ha? Napintas ka. Ket sayang, no di nakaamong ay patagti asawam. Boss. Ngem, saan ka maawanan ni tinamnama, Susan? Bareng agbaliwan ti asawam. Sige lang. Naginom tayo. Pulutan tayo. Bastante ti pulutan. Wala. Dahil mas ti pulutan pa naman. Wala. Impalutom sama kami ng ti review. Okay lang. Dito kakatwa. Basta na kayo. No problem. Dito ti kayat mikin ka, Benny. Kanayon na kami nga ilibre iti inom. Ay, sige. Naginom tayo lata. Libre. Kasusweldo ko naman. Ado, tigatang ko itiarak na may bus tayo dagiti at dadiday. Ay! Dati makamo. Sige. Ay! At tagaya mong tinalay nga asawa ka. Sa tinap-tinap-napan lang. Nagapuak iti trabaho. Trabaho. Agas tayo. Abe, at tagaya mong trabaho. Dito'y manan paraangan ti pag-iinuman nyo. Anya ti orasan. Dandanin alas 11 iti rabii. Na. Apay, Padasan ti agumot si Kasusan, tatibaban ka. Saan ang agumot? Sige, sumura ka kundi tabalay. Tatang! Ato yan ti pulutan nyo. Aba, nagbayag ka! May sakamay! Siyempre nagbayag mo't ngamin amaluto day ta karne. Nagalasan ti ugalim, Benny. Agraman ti anak mo. Iraman mo iti kalanggungam. Pagpuyatom, tapno agluto laang iti pulutan nyo. Ano kumay? Awan at talaga tinakam mo. Nabartak lang roda ni Benny. Rimwarda pa'y lahang. Sakit na kamotor da. Di na kaya tipa-tipa. Makamun iti biyag na. Laplapdak ng layatan nakmat iti danog. Di binaybay akon.
Anya? Ada dito ospital ni Benny? Uwan, sige, umaya ka dagos. Lenny! Eric! Apay nanang? Baka mo kayon iti armosaryo, ha? Inaki di ospital. Nadisgrasya ka nun ni tatang nyo iti motor. Anya? Anya ita tinaganap mo, Ben? Awan pa'y pulos pakaragsakan mi nga agiina nga inaramid mo. Pasig asakit ti ulo. Susan. Kat kita amit ha. Naimbagtasan ang grabe tinapagtan mo. Nadait laday takiday mo. Agsao ka. Saan asen na ay latan ti mangmanggukukan ka? Sorry, Susan. Iti dayta na pasamakkan ka. Agnakam kamot nga tan. Kat pangaasim ta idyamon ti barkadam. Kat ipang pangrunam kuman ti pamilyam. Ipaayan na kami kumamot iti kinaragsak. Saan apasig aliday?